Салом алейкум. Гап ҳамун гапи Абдурозиқу Хазбулла. Бисёри то ҳозирам нестен Аки Мансур бой атминӣ шуд. Бой атминӣ 100% шуд. Ай дасти бародари тоҷик мо ҳардуш 1 миллионӣ гирифтан. Одамое ки надидан авара марҳамат дар бурга тамошо кунед. Абдурозиқ ҷон, на 1 миллион рублей ай номи бародари тоҷики хидмат. Ҳазор раҳмат ака. Гамнес ҳаматунда ташаккур ҳазор раҳмат. Ассалому алейкум. Брат мой Хасик, тебе от одного таджикского брата из Касашона, Таджикистана, хочу тебе от себя подарить деньги, 1 миллион рублей, брат. От души, брат. Пользуйся на здоровье, брат. Диден авора. Бо менависен ки Аки Мансур чихе бо атминиш ки хичон ҳичи нагуфтан. Иша мо барои шумо кардем ки бо бинен 100% ки хичон чӣ меган. Марҳамат тамошо кунед. Ассалому алейкум. Который отправил из Таджикистана мне 1 миллион рублей. Я ему хочу поблагодарить сильно. Ему большое баркало. И долгих лет ему, и чтобы много таких людей было. Всем баркало. И с Абдурозиком боя не будет. Нам дали оба 1 миллион рублей, и боя не будет. Потому что мы друг друга уважаем, мы дорогие мусульмане. Мусульман нельзя друг друга драться. Ассалому алейкум, бародарони азиз. Чӣ хеле ки як бародари тоҷик мо ваъда карда буд ки ба ҳар ҷои шумо 1 миллионӣ метем барои атминити бой. 1 миллионӣ додан. Ҳазор раҳмат ба ӯ акаи мо. Байни ма ва Хасбу якун дӯстӣ, ҷӯрагӣ. Бой атминит шуд. Дигар бой нест, ҷанг нест байни мо. Тоҷикистон ба пеш. Ишам диден. Шояд ки ижда бовар мекунен. Чизе ки мо гуфтем мо мекунем. Як бор дига мегӯям ҳазор раҳмат ҳаматонда ва ҳазор раҳмати бародари тоҷики хидмотда ки ҳамин корра дастгирӣ кард ва дар мобайни ду одам дӯстӣ аср монд. Ҳазор раҳмат ҳаматонда барори кор.